Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Urukiko rukuru mu Rwanda rwategetse ko bamwe mu baturage barega umujyi wa Kigali kubimura aho bari batuye binyuranije n'amategeko bishyurwa indishyi yo kubimura yari yaragenwe. Leta y'Ubwongereza yiyemereye ku mugaragaro ko idashobora guhita imenya aho abantu barenga 1/2 cyabimukira hafi 6,000 iteganya kohereza mu Rwanda hakurikijwe itegeko ryemejwe n'inteko nshingamategeko mu cyumweru gishize. Bari mu Rwanda mu mujyi wa Huye mu majyepfo y'igihugu bashyinguye mu cyubahiro imibiri y'abazize jenoside barenga 2,000. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese. Ikaze muri aya makuru yo kuri wa kabiri itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane. Ano makuru reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ho umucamanza yahanishije Donald Trump wahoze hari perezida w'icyo gihugu igihano cy'ihazabu ingana n'amadolari 9,000 kubera gusuzugura urukiko. Ni mu rubanza haregwamo kuba yaratanze amafaranga yo gucecekesha abamufiteho inkuru mbi. Bwana Trump yategetswe rero kwishyura amadolari 1,000 ku nshuro imwe mu nshuro 9 zose yanze kubahiriza icyemezo cy'urukiko kimubuza kugira icyo atangaza mu ruhame ku batangabuhamya n'abagomba guca urubanza rwe. Umucamanza kandi yanahaye gasopo uyu mukandida w'ishyaka ry'abarepublicain ko ashobora no guhanishwa gufungwa aramutse akomeje gusuzugura urukiko. Donald Trump ntiyemera ibyaha aregwa byo kuba yarabeshye nkana mu nyandiko z'ubucuruzi bwe muri gahunda yo guhisha amadolari 130,000 ashinjwa kuba yarahaye umukinnyikazi w'amafilime y'abakora imibonano mpuzabitsina Stormy Daniels kugira ngo amucecekeshe. Ubwongereza bwafatiye ibihano umukuru w'inteko nshingamategeko ya Uganda n'abadepite 2 kubera ruswa. Itangazo bwashyize ahagaragara rivuga ko bibye abakene nyakujya muri icyo gihugu, ngo niyo mpamvu bafatiwe ibihano byo gufatira umutungo wabo wo kubabuza gutembera. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yavuze ko Mary Goretti Kitutu na Agnes Nandutu bahoze ari abaminisitiri bibye amabati abarirwa mu bihumbi yaragenewe abantu baba mu buzima busharira mu karere ka Karamoja. Yavuze ko umukuru w'inteko nshingamategeko Anita Among nawe yabigizemo uruhare. Madame Among yavuze ko ibyo ashinjwa ari ibihuha byatewe n'uko yashyigikiye itegeko rya Uganda rirwanya abatinganyi. Tukiri ku makuru yerekeranye n'Ubwongereza, leta y'ikino gihugu yiyemereye ku mugaragaro ko idashobora guhita imenya aho abantu barenga 1/2 cyabimukira hafi 6,000 yateganije kohereza mu Rwanda hakurikijwe itegeko ryemejwe n'inteko nshingamategeko mu cyumweru gishize. Bari abategetsi baravuga ko bamwe muri abo bimukira batarimo kwitaba kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, ariko ngo leta ifite umwirondoro wabo. Irahakana gusa ko hitigeze ibabura burundu. Ishyaka rya Conservatives riri ku butegetsi rivuga ko gahunda yaryo yakomeje gutinda yo kohereza mu Rwanda bimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko izaca intege abinjira bambutse inyanja iri hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza bakoresheje amato matoya. Urukiko rw'ikirenga rwanzuye umwaka ushize ko iyi gahunda itari kurikije amategeko. Kugeza ubu rero nta mwimukira n'umwe wari woherezwa mu Rwanda.
televiziyo ya leta muri Mali iravuga ko umutwe uhuriweho n'ingabo z'ibihugu byinshi harimo Burkina Faso na Niger wishe umwe mu bayobozi bakuru ba gisirikare b'umutwe wita leta ya Kisilamu Amerika yari yaravuze ko hizaha igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari umuntu uzamenya aho aherereye. Ibi bihugu bitatu byose biyobowe n'ubutegetsi bwa gisirikare kandi byatangiye gukoranira bya hafi n'Uburusiya mu gihe bigenda bigabanya gahoro gahoro umubano bifitanye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru ya Will Ross umugezwaho na Yvette Kabatese. Abu Huzaifa yafatwaga nk'umuyobozi wa gisirikare w'ingenzi wo mu mutwe wa leta ya Kisilamu mu karere ka Sahel. Yavugwaga mu bitero byinshi bikomeye by'abarwanyi muri aka karere ka Sahel, harimo n'icyo mu 2017 cyiciwemwe abasirikare ba Amerika 4 n'aba Niger benshi. Televiziyo ya leta muri Mali yavuze ko yari afite ubwenegihugu bwa Maroc. Abayobozi batangaza ko yishwe mu gikorwa cya gisirikare gihuriwemo n'ingabo za Mali, Niger na Burkina Faso. Ibyo bihugu bitatu byose byakomeje kwibasirwa n'ibitero bidahagarara by'intagondwa. Kuri ubu mu gihe biyobowe n'igisirikare byategetse ingabo z'amahanga kuva muri ibyo bihugu, ahubwo bihikaze ubufasha bw'Uburusiya. Urwego rushinzwe imiti mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi rwavuze ko inkingo z'indwara ya COVID-19 zagombye kuvugururwa. Rwongeyeho ko ubwoko bushya bwa COVID-19 buzwi nka JN1 aribwo magingo yabo bugaragara cyane ku isi yose, ariko ngo butandukanye cyane n'ubwo inkingo ziriho ubu zakorewe. COVID iracyahitana abantu babarirwa mu bihumbi buri kwezi. Iki kigo cyasabye abakora inkingo kucyegera kugira ngo baganire ku buryo bwo gutegura inkingo nshya zo gukoresha muri gahunda yo gukingira uyu mwaka. Igipolisi muri Espagne cyataye muri yombi abantu barenga 100 kubera kugira uruhare mu bwambuzi burimo amanyanga buzwi mu cyongereza nka Dadam in trouble, mu Kinyarwanda bivuze ngo papa ndi mu bibazo. Ubutumwa nk'ubu rero ubwoherezwa kuri WhatsApp n'umuntu wiyoberanije akigira nkaho mufite icyo mupfana cya hafi, maze akagusaba ngo umwohereze amafaranga yo kumufasha mu bibazo arimo. Abantu barenga 200 baguye muri uyu mutego, maze bohereza abajura bakora ayo manyanga amafaranga y'amayero arenga miliyoni 1. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Dukomereze mu Rwanda, aho urukiko rukuru rwategetse ko bamwe mu baturage barega mu mujyi wa Kigali kubimura aho bari batuye binyuranije n'amategeko bishyurwa indishyi yo kubimura yari yaragenwe. Ni nyuma y'umwanzuro waraye usomwe mu ijoro ry'ejo hashize kuwa mbere. Cyakora abatsinze baravuga ko uyu mwanzuro nubwo ubaruhura ariko ubabaje. Bamwe mu baturage batsinze bavuga ko batanyuzwe byuzuye kuko ingurane yemejwe n'urukiko rukuru idahuye n'agaciro ubutaka bwabo bugizeho uyu munsi. Bavuga ko nta butabera bwuzuye babonye kuko ubutaka bwabo bwateshejwe agaciro. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Icyemezo cy'urukiko rukuru kivuga ko umujyi wa Kigali wanyuranyije n'amategeko ubwo wategekaga bamwe mu bari batuye mu duce twa Kangondo na Kibiraro kwimukira mu mazu y'imidugudu ari ahitwa mu Busanza nk'ingurane y'ubutaka bwabo. Iki kibazo cyatangiye mu mwaka wa 2017. Icyo gihe umujyi wa Kigali wabwiraga abaturage kwimuka kubera ko batuye mu manegeka, nyamara ababo bagasanga iki cyemezo cyari kigamije kubambura ubutaka bwabo ngo bwegurirwe abashoramari. Impande zombi zaje kugeraho zumvikana ko bamwe mu baturage bazahabwa amafaranga nk'ingurane hashingiwe ku igenagaciro ry'icyo gihe. Abaturage batsinze bavuga ko bishimiye umwanzuro w'urukiko, ariko ngo ntibanyuzwe kuko agaciro k'ubutaka bwabo kahindutse ugereranije no mu myaka 7 ishize ubwo hakorwaga igenagaciro rya mbere. Uwitwa Berikari Kabera wavuganye na BBC ni umwe mu bagomba guhabwa ingurane ibaze mu mafaranga. Umutungo wacu ko bagiye bawubara bawutesha agaciro. Ntajuje nkakwereka amagenagaciro y'iwanjye, nkakwereka amafoto y'iwanjye, ukareba inzu bari kubarira miliyoni 11,200, ukareba amagenagaciro nagiye nakoresheje yazo, wakumirwa. Gusa ngewe icyo nshima Imana nuko ibyo twarwaniye twabasha kukigeraho. Uyu munsi nakubwira ngo ubu ngewe umutima wanjye urakeye bitewe nuko hari icyo narwaniraga, kibe gito cyangwa kinini,
mbashe kuba nakibona no kubyemera no gutera intambwe bakacyemera numva ari ikintu nashimira Imana cyane. Abo baturage bavuga ko gutsinda kwabo bisa n'iby'umuhango kuko ubutaka bwabo bwateshejwe agaciro cyane. Kuri ubu igiciro cy'ubutaka muri aka gace kigeze ku mafaranga 130 kuri metero karimwe, mu gihe igenagaciro rigomba gushingirwaho icyemezo cy'urukiko cyubahirizwa ari ryakozwe mu mwaka wa 2017 ubwo agaciro kari 12,000 gusa kuri metero kare y'ubutaka. Muri rusange abarebwa n'uyu mwanzuro w'urukiko baragera ku 120. Nubwo batanyuzwe n'ingurane, hari abishimira ko nibura urukiko rwemeye ko iki gihe bamaze baburana bari bafite ukuri. Tugume mu Rwanda tujye mu mujyi wa Huye, bashyinguye mu cyubahiro imibiri y'abazize jenoside barenga 2,000. N'imibiri hashize amezi make ibonetse mu rugo rw'umuturage umwe mu murenge wa Ngoma. N'ubwa mbere mu myaka ya vuba aha mu Rwanda habonetse imibiri y'abantu bangana gutyo bari barashyizwe mu byobo rusange muri jenoside muri 1994. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye uwo muhango, adutegurira inkuru ikurikira. Bivuza amafilimi byiruka nk'abeza bibasa. Umuhango wo gushyingura imibiri y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mujyi wa Huye. Gahongayire Corneille yarokotse jenoside yabaye afite imyaka 20, yapfushije abantu bagera kuri 18. N'umwe mu bihumbi byitabiriye uyu muhango, ariko se yamenye ate abantu be mu mibiri maze imyaka 30 yose? Amakuru nanjye ndayazi kubera ko iriya centre de santé nari nahahungiye, mbasha kuharokokera ndagenda kubw'amahirwe ndarokoka, ariko hari n'abaharokokeye ndetse n'iyo maze gutanga ubuhamya yarabibonye, yabonye uburyo bicwa, kandi nanjye nasize nka papa baramurashe ndetse n'abandi bo mu muryango wanjye. Nta gushidikanya kuko n'ahantu babatabye ni ruhande rwaho, ndetse babonaga bari abana bakabona babajugunya muri icyo cyobo. Imibiri isaga 2,000 yashyinguwe mu cyubahiro uyu munsi yabonetse mu mezi make ashize mu kagari ka Ngoma mu rugo rw'uwitwa Hishamunda Jean Baptiste ubu ufunze. Bamwe mu baturanyi be bavuga ko abo ari abari bahungiye Ingoma baturutse mu nkengero zayo. Uyu ni Yusufu Twagirumukiza. Aba bantu twataburuye ahangaha n'abi 94 n'abari bavuye za Nyaruguru na za Maraba n'abari n'abacungamiye Ngoma na Batyazo, bari bahungiye bajya ngo barabonera amakiriro, babakura ku ivuriro kubera yuko hafi yaho hari bariyeri, hari na bariyeri yari munsi yaho ku muhanda wo hepfo. Abo bantu rero baraza babicira ahangaha, babatabika aho ngaho kuko twagiye tubataburura bafite amashapure, bafite utuyiko, hari n'abari bafite na za Bibiliya zabo. Aho twari turi ku musozi wacu witwa Bikeri. Ejo habaye ijoro ryo kwibuka. Imbaga y'abantu ikoranira aho abo bantu bari bariciwe bagashyirwa mu mva rusange. Amagambo yavuzwe muri uyu muhango yagarutse ko nyuma y'imyaka 30 barokotse batazaho ababo bashyinguwe ari igikorwa kigayitse kubabishe. Uyu ni Jerome Karangwa ukuriye umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu Ibuka mu murenge wa Ngoma. Imyaka 30 ikabiri ndishira abantu bacecetse ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo tubona ko kibangamiye kumenya ukuri, kibangamiye gutuza kw'abacitse ku icumu, kibangamiye ndetse no kugira amahoro asesuye. Iyo wa muntu wacitse ku icumu rya jenoside atabonye abantu be bapfuye abizi neza ko bicwe muri jenoside, ngo amenye ko abashyinguye, ibyo ngibyo kutababona ntatuza ku mutima, kandi gutuza ku mutima nabyo ni ibintu tuzi ko bigize ikiremwa muntu. Imibiri yose yashyinguwe mu rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Ngoma, hasanzwe hashyinguwe iyindi isaga 50,000. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha ya saa 12:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Unoneho ni umwanya w'ikinamico Urunana. Mukobwa Jana aributswa kubungabunga ubuzima bw'abana be yita ku isuku n'imirire yabo. Nyirabazungu wabyutse yihanangiriza narame ngo ntazasubire kwa Karemera. Abitewe n'iki? Ni mu ikinamico Urunana.
Ninjye washakaga nyogoko. Apfu, wari urihe Nara? Ubonye igihe nagushakiye? Nyamara narindi hano. Nuko nari nihereye ngo negure amarushanwa yo gusoma. Nakore n'imyitozo mwarimu yarayaduhaye. Ubwo ntumbeshya wari uri hano yewe mwana? Nukuri narimaye nyogoko. Wazamutse nkureba urongera uramanuka ujya no munsi y'inzu nkureba. Nukurandeba ndakomeza ndarindagira ngushakisha rero. None se ko ntarinzi ko ari njye ushaka, ariko niba ari imirimo mwanshinze gukora rwose nayirangije. Ndabibona ko ayirangije disi, ariko ntivuze ko ugomba kunyihisha ngo uriga Nara. None se ko hari imyitozo mwarimu yarayaduhaye kandi ari bikosoye muri gahunda nzamura bushobozi, nari kugenda ntayikoze. Ntacyo mburana nawe Nara, izo nzamura bushobozi zawe zimaze kuntera isereri. Gusa nkwiyame sinzongere kubona uzamuka ruguru hariya kwa Karemera, dore ko ari wowe ukunda kunyarukirayo. Bangiye kwirebera umwana nyogoko, ukuntu asigaye ari mwiza, iyo mbonye ahita nsekera. Ndavuze ngo sinshaka kukubona ujyayo. Kubera iki nyogoko? Sinshaka incyuro ziriya Nyirabuheri. Nyirabuheri ni igiki nyogoko? N'ubonye avuye ku buyaya akigira umukire agatangira kwita abandi indiririzi. Ngewe ibintu mvuga byose nta na kimwe numva. Niba ntacyo wumva rero noneho uzarenge ku byo nkubwiye maze ujye gusabiriza kwa Honorine urebe icyo nzagukorera. Honorine se yakugize gute? Uravuze ngo agize gute ari wowe yabanje gucyurira Nara? Abana mwibagirwa vuba koko. Uriya mugore atinyuke anyita indiririzi. Agaramye mu nzu yubatswe n'umwana wanjye, agasarura urutoki rwahinzwe n'abana banjye. Imirima ahinga ari iyanjye jyewe Kirimesiya. Niba yarakubabaje ihangane nyogoko. Ariko Nara, ndavuze ngo sinzongere kukubona ujya kwa Karemera. Houston na Ange nabo simba shakayo. Umwana uzibeshya akabirengaho tuzabona. Niko muza uzindutse utukina nyuko. Arashaka kunzibya ishuri se kubera iki? None se kubona muri umuna wawe Muhoza arembye ari we twajyanaga mu murima akamenyera abana uragira ngo bigende bite muko? None se wa mugani turabigenza gute mukobwa sha? Murebe uko mugenza rero. Ariko sinzi ibishuri. Abandi bana bige ntari bajya gukina ntari no kurya ntari rero. Wanyumviye icyo ashize imbere n'indaye. N'amasomo arayavuze ariko mukobwa sha. Kandi koko kumusibya ntibyaba ari byiza n'impamo. None uyu Muhoza uyu warayacisha hasi no hejuru tumusige mu nzu wenyine. No kumusigira muzara se ko atari byo mukobwa jana. Igikwiye ko ari ukujya kumuvuza. Indi ujya kumuvuza Pasika, urumva uwo mwanya tuwufite koko? Jya kwiga muza. Genda ibibazo dufite nge na nyoko turabyikemurira. Kandi Pasika usigaye usuzuguza abana. Si ukuba gusuzuguza yewe. Ibibazo byacu nitwe bireba. Muzara mureka ajye kwiga. Ngaho mbwira uko tugiye kubikemura. Ikiraka ndakijyaho ngenyine. Wowe ujyane Muhoza ku kigo nderabuzima. Ibyo ntago birakunda. Hanyuma Shizirungu n'umumararungu basigana nande ko umaze kohereza Muzara ku ishuri. Urabasiga se kubera iki wabajyanye? Ukumva ndi bushobore Pasika? Gishoboza umumararungu uruhinja. Shizirungu w'igitamba mbuga no Muhoza urembye ngenyine. Ariko suretse kuruhanya, Nshizirungu ntazi kwigenza mukobgasha. Ku buryo yavana akigeza ku kigo nderabuzima Pasika. Buzwa n'iki? Hanyuma se mushike uriya wanengeka urumva ari bwigenze. Mfite imigongo ingahe se ku buryo ndi bumuhekane n'umutoya. Mbwira wikwita umutima Pasika. Tuvuge ko mbashije kugera ku kigo nderabuzima da. Uyobe uko Nshizirungu akubagana. None namuburirayo cyangwa akagira ibyo yangiza twabereho iki? Tumva ari ihurizo ntashoboye mukobgasha. Ugomba kurishora kuko niwe umaze kohereza Muzara ku ishuri kandi yari kumfasha. Reka nkwereke rero. Wowe he ku Muhoza, umumararungu umutware mu maboko, Nshizirungu ndamujyana mu murima. Urumva nagira ku kigo nderabuzima ntaragagara amaboko Pasika? Nti uragira ngo mbigenze ni mukobgasha. Ngiye kugura imodoka yo kugutwaramo n'abana bawe se? Uravuze ngo abana banjye Pasika babaye abanjye ngenyine rero. Sowe mbwira uba. Erega musaza we ntashaka kugusiga Kire. Nagende tubanze twiganirira. Ayo magi yamere Filipo umubwire ko ndi buhace gufata amafaranga nimugoroba. Waretse ubundi amafaranga kayama sindi buyakubikire Kire. Oya yewe ndafata nimugoroba nibyo twavuganye. Uransengerera ariko ntugomba kuntuma ngo nurangiza unkurire maho. Musaza we rwose ni umutesi Kire. Nukwigira bucabe bimereye nabi. Ndabona rwose ubworozi bumeze neza Kire. Uragemura amagi kuri butike kwa Filipo? Ndakataje mukorora nyiteza imbere nyene. Bagenzi bawe se bo bimeze bite Kire?
ko bimeze neza ra itsinda ryacu ryo kwizigamira ryaragabanye hanyuma buri wese abasha kwigurira inkoko ahereye kuri ebyiri bitewe n'ubwizigame yari agejejemo. Ni byiza cyane pe. Ubu mwese rero mufite inkoko zitera? Ziratera rwose kandi twaguze inkoko zitera amagi n'izizayararira kugira ngo ziyongere. Bravo, muri abana bazi ubwenge rwose Claire, ndagushimye cyane. Murakoze cyane. Nanjye narishimye cyane mbonye abagenzi banjye bashobora kwigurira inkoko. Ndagushimira cyane Claire. Ndabizi ko ari wowe wazanye igitekerezo cyo kwizigamira kugira ngo mworore. Murakoze nye. Numva bineshe ko mu miryango y'abagenzi banjye nawe ukibura igi ryo kurya kandi nabo bashobora kwigurira ibyo bakeneye babikesha ubworozi bw'inkoko. Nibyo rwose. Hari ikindi nagushakiraga rero Claire. Niki sanya? Ubwo ufite iryo tsinda ry'urubyiruko muhuriramo mukizigamira, turabakeneye no munsi y'umunyinyasha. Iyo mudahamagaye turaza ariko n'ubundi. Aha, turateganya kuganira n'urubyiruko ku birebana n'ubuzima bw'imyororokere. Tugatumira Mutesi akaza gutanga ubuhamya. Muje muri benshi byaba ari byiza cyane. Nabyo birakenewe ko ibyo dukora byose tubifite tudafite amakuru y'uko twakwitwara bishobora kudupfira ubusa. Niko bimeze pe. Ubabwire rwose muzaze muri benshi Claire, sibyo? Ariko rero benshi mu bagize itsinda ryacu nta mwanya dufitanye. Turimo gutegura ikizami cya leta. No gutanga itangazo gusa Claire, sibyo? No kuzashaka akanya gato mukitabira nta kindi. Ndashaka umunyeshuri yiga mu wa 5 abimenyesha bari muri club zitandukanye ku ishuri. Hari iz'urubyiruko, izo kurengera ibidukikije n'izindi. Urakoze cyane Claire. Izo club zose zimenyesheje twabona benshi pe. Kandi imirimo yose bakora bayikora neza bafite amakuru y'ukuri ku buzima bw'imyororokere. Niko se mukobwaje? Ndakumva muga. Ubu we ntubibona ko nta kindi umwana wabazira kitari umwanda? Erega muganga umuntu aba yagiye gushakisha hanyuma abantu bakiruka hose batoragura. Biraguye rero kumenya ibyo yariye naho yabiriye. Bivuze kugerageza kugira isuku hanyuma umwana wawe akaba arwaye indwara ziterwa n'umwanda yakuye ahandi hantu. Navuga iki se ubwo koko? Ngusabye kugira isuku mu buryo bwose mukobwaje kugira ngo urinde abana bawe kurwara indwara ziterwa n'umwanda n'izindi ngaruka zaterwa nazo harimo no kugwingira. Kuko nk'ubu wareba uyu mwana ntiyamenya ko afite imyaka uvuga ko afite. Ni amagara makeya nyine. No, ntabwo ari amagara makeya. Niba ubahiriza ibihe by'ingenzi byose byo gukaraba intoki ukabitoza n'abana bizagabanya kurwara inzoka zo mu nda. Ubundi si byo nkubwiye urabizi? Ibiki se muga? Ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki. Nzi ko ngitwite bambwiraga ko ngomba kose umwana mbanje gukaraba intoki kandi ndabigerageza. Nta kibazo reka mbikubwire mukobwaje. Ugomba gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. Nzajya mbivuga ubisubiremo. Igihe cyose ugiye konsa umwana nk'uko ubivuze. Igihe cyose ngiye konsa umwana. Igihe cyose ugiye kugira icyo urya cyangwa kugaburira umwana ugomba gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. Igihe cyose ngiye kugira icyo ndya cyangwa ngaburira umwana. Ugakaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune igihe cyose uvuye mu bwiherero n'igihe umaze gukuraho umwanda w'umwana. Ukanazikaraba igihe cyose ugiye gutunganya amafunguro ugaburira abagize umuryango wawe. Nzajya mbikora rwose. Unabitoza abana kuko nk'uyu mwana waje kuvuza arumva. Umwigishije ko ntacyo agomba kurya adakarabye intoki yabyubahiriza rwose. Ndabyumva rwose muga. Ikindi ni ukugira isuku y'aho utuye, iy'imyambaro, ibikoresho byo mu gikoni ukabigirira isuku. Mukanywa amazi meza asukuye ukanagaburira abana bawe indyo yuzuye. Cyose ndabyumva muga. Niko mukobwaje? Karame. Ko mperuka baguhashira kibondo ubu ko muga nyandikira imiti vuba ntahenge kwiha umwana. Rwose shisha kibondo barayimpa kandi yikoresha neza. N'amashashe yose ndayagarura. Ibyo simbitinzeho ariko nutareba neza abana bawe bazajya mu mirire mibi. Ugerageze kubabonera indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo kandi wibuke igi rya buri munsi kuri buri mwana cyane cyane uwo nguwo uri munsi y'imyaka 2. Murakoze muganga we. Amagi se, amagi aha. Ko muduhashisha kibondo mwazaduha n'inkoko zitera cyangwa ayo magi nayo mukayaduha. Ndashaka ko tuganira ku bintu bibiri byonyine ubundi tugatandukana. Yes boss. Twese turi ba boss hano we kuko nta numwe ufite inkoko ziri munsi y'eshatu. Turi n'aba boss byo rero. Icyambere ni itangazo ryanyensi ryo kuzitabira umugoroba w'urubyiruko muri club yo munsi y'umunyinya. Kere tukaba ari sinyasitse s'ubwurumva umwanya twe ufite. Nayimubwiye ko hamwe duhugiye mu gutegura ikizamini cya leta. Ubwo ni wowe nanjye na Mimi
nanjye Gasagure ariko Claire ubwo wari wibagiwe izina ryanjye koko? Oya da nuko wari uri inyuma no kureba. Ariko rero nubwo turi mu mwaka wa 6 nibuze ko tutagomba kwitabira umugoroba w'urubyiruko kuko inyigisho zatangirwa natwe turazikeneye. Tuzawitabira ariko abayisiniya 5 nibo badufasha gukangurira urundi rubyiruko kwitabira twe tugakomeza kwiga dutegura icya leta. N'ubundi mba muri club yo kurwanya sida ku ishuri bose nzababwira. Nanjye nzabimenyesha abagenzi banjye bo muri club y'ibidukikije. Byoroshye se? Murakoze cyane. Twigarukire ku bworozi bwacu rero. Ubworozi ahubwo wampaye inkoko. Ubu Gasagura agiye kujya yirahira uwamuhaye inkoko. Sibyo se? Ari nkawe. Nibandi inkoko zabo zatangiye gutera. Ndabona barindwi muri twebwe dufite izitera di. 3 basigaye namwe mwihangane kandi mukomeze kuzitaho neza. Ndabizi nta minsi myinshi isigaye ngo zitere. Murabizi twari kwarirwa no gukurikirana ubworozi bwa buri wese ariko dufite telefone. Sha n'ubundi kutagira telefone muri iki gihe no kunyagwa zigahera pe. Mwabanje mukorora mw'abantu ko umusaruro muzabona uzabageza kuri byinshi n'izo telefone zirimo. Nungutse igitekerezo. Ubwo inkoko zacu zitara tukaba tugurisha amagi tuzongera twizigamira noneho tuzigure telefone. Ariko ubundi Claire kuza ubwenge bwinshi uvunwa n'iki wiga koko? Ibyo byose se. Kabiza nafe. Ariko bizadusaba igihe kirekire kuko telefone zirahenda. Apu njye ntabwo nzategereza icyo gihe cyose rero. Hari igipapa gifite amangazini hariya mu isantere ya Nyarurembo. Kimaze iminsi kinyiteretejwe. Nuko nagikatiye nyine. Naho ubundi iyo nemera iyo telefone mba nariribonye kera. Utikimembeshe. Si cyashuga dadi se nyemereye sinabona ibyo nshaka byose. Hanyuma se yakwishyuza ukishyura iki? Witonde Mimi, witondere gushaka guca inzira za bugufi mwana. Ese ko tuvugana urangariye ibiki Kareme? Ni umwana mbonye hariya sha. Ariko Nara. Karame. Nyura hano sha nkubwire sha. Honori. Mpagaseri kamwe sha kuri iyo mineke nzanye menara amashyira abandi bana basangire. Ngwiki? Nara. Akira sha. Shyira Kingston nanje musangire. Murakoze ko nta mineke dushaka. Nanjye ndore. Ahubwo muramuke ndagiye. Nyogokuru atambona hano kandi musize inyuma gato. Ngo uretse kugenda Nara. Uvuze ngo iki? Nyogokuru yambaje kugaruka hano no kugira ikintu cyane nemera niyo mpamvu nemeye iyo mineke. Ntibyumvikana. Mama buza abana kuza hano. Anabuze kugira icyo barya hano. Ariko sundi Kareme urinda uhatirana arama imineke urusha mama wawe urutoki. Ninde uherutse kwenga siwe? Ariko simbyumva. Dore mama. Mwiriwe mama. Mwiriwe. Mama mwiriwe. Honori, ko ari we wirirwa hano wamenyera icyabaye? Menye iki ngewe? Umwana arasereganya mu ntanzi z'urugo namuhamagara nti ngwino nguhe iki ngiki akanga. Mama aratambutse ntiyaca ku irembo aza guca mu rugo ngize ngo ndamusuhuza aranyihorera. Arinda renga namuhamagara ntanyumve. Ariko sundi Kareme wagiye umenya ibyawe ukareka kwivanga mu by'abandi. Ugize ngo icyo Nori? Wowe ukurikije ibyo ubonye urabona nta kibazo gihari. Karemerera ko iki ngo amenye impamvu z'imyitwarire y'umubyeyi we. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 z'ukwezi kwa 4. N'amakuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza imiryango.
amakuru yacu arakomeje ni urubuga rwacu rwa interineti bbc gahuza akadomo com ndetse no kuri facebook muramukiho.